Rukuna pathukano wateteka gavana wa Meru KAWIRA Mwangaza na munini wawe mutuma ntwethingi anu witite na mbere kwarama nyuma ya mutuma kumira kiri mwingi na kuwa batithirite bari kimwe na gavana KAWIRA kumira ko mutuma kutiokituna njira yempotho ni mama na radu aria mwirite ethira kaku muthutira no wingi teriko muno na umare no ntutwe watuma ongela kilo rukuru niruthirite rukireta muthutira yo kisiasa munene ndene ya county ya Meru mutugikare aina riboti kuona mbakinyete mauta bejete abakinya mauta ende kogwe bono to bamabate kuthura ni migambo ya gavana wa Meru KAWIRA Mwangaza akiaria ntere cha katheri wa ndini ya Bothugusi West gicigo mbunge ga Central Imenti akiugoretete na mbere gwikia ritingo gyo bicini ya Ruiro kenda kuritira mukari wa Meru ngugi aritete migambo eje nyuma ya ruku gategateka munini wa mutuma ntwithingia gukujira na rwitite na mbere kunene ura kugukia bubonekene nyuma ya mutuma gucumire na kuga mathina jara ukurukiro bicine yawe mbere makiuga nethirite gitorito boe bamwiri akiringithania na rira bajukagia wathani onto buria gavana Mwangaza onene akibumeneria bunene araugite mutongeria tumba kunorero bicine ya mwingi kuma thirikari-ini ira ngai atwere otongeria na twanyua mumayo wa ofisi tariki 25 mweri wa 8 mwaka wa 2022 ndari na kilo 94 ende mwaka yo twaringa kuma 2022 mwanka thai mweri wa 8 2023 ende na kilo around 78 na ndipongere jugurio bicine nere obici ni otekunora ere obici ne guchengia mtu tekunoria mtu wenda kuonora kara kwa mukongu na na bakunjeku urugairwo kanorera no na ndeze mwananchi ene gukwiroia ya guchengia ugatembea nonto kuria wira ikoru thina ingi cia mutumani aritingo gyo bicine yawe kubutwa gutunywa ngari kurega gwitwa kana kumenyithwa micemanio mwingi kana kinya kwewa kanya kurita uge boe thirikari-ini ria bachwire ngari mbere ya yukua ni department ya water ngari ya igiri ya nenkerwa political advisor wa gavana Laure kire micemanio ya official ya cabinet ntithirite ngitagwa kuma 29th of May micemanio era ya monthly press briefing ntira wende nonto nethera ye in the public I just choose to go. Atongeria baingi na kinya kari na ndene bagite ogwa na county ya Meru mono bakuma mirigene igembe bara bogite bo bari tayari kurungama na kuika mutongeria waota wonto ithingia ndira watenga twethingia ikenda wona nile twethingia no te kwenda maendeleo ye embe lakini yangu ile itokumenya mno mama twethingia is a sober man a God fearing man na ibo no ntoko na kinya ria ware athina arwire akuruirire mwanka the last minute kugu uteto mburini woshi uteto chethera karata uteyo twinira kwaya na MCA bau bonthe ba Meru na banyambene utonyeti ro kurita ngwe itokumelete mama twetani wou lakini at the end of the day you will lose. Aki akwiri na tigane hizi na tigane west udemo kimwaka huko aba ndio munge na mnyaki wale ngombe aki akwiri gembe central gembe south na gembe north udemo kimwaka huko bom ibalenge baadhi ya watu wengi tungura kanwa ati county ya Meru ya imendi na dimendi yote dimendi ya monopoli kana kwa Mwangaza tuko sio kinya siaku siakwana na kwa ili ya kuona
munini ujo wa ngavana Mutuma agitariria baterika kwaranira na ngavana Mwangaza mubunge wa Central Kiremangushini na ugite gitumikira Mutuma tengini untu ate kuthumbia tongeria baraba kurwana na ngavana Mwangaza uma rera twetere mathikone ya Kaliunga na ara ntobetwe kiongo kambwene are ntuko ya mwisho kwaraniria na mama officially iwingi ni PR tuchetha na ukianine nkamukethia agakethuka but kutena any substance tukwaria county government ne expect bwa mutumeta na mwaru mabampuru ataka bau no I know it can't work nonto uri mutumiria ruju aketheka nseneto mairia na as for that I know that's where the problem is. He has failed to meet the expectation of the other county leadership. Uraona bangi bembi bubanjamba mbithi na bangi bondema that kind of behavior we can't. Mukoroki ngavana Mwangaza na ugitoro kwigwatenganiri ni thirikari yawe na umagarete cia watige kubobari kudene miarira Mutuma arumirite we gutina wetite monka batigera bakurikia mianka yao ya wathani urote kunganirwa atoke utiomba kuboba wirigari utite leo kunganira ande ulinga ngirira ngai ngutambwa ngai ngutamwa nderembi ndendere ande wewe tukugwa thirikari iwe wetithia bwaga na nukugwa nukinyi mauta utiomba na speed ya maendeleo ri toka na uende toto kwerenja huko kankari saini yere na indari sainere na anda itango geko Kenya prisons nde a senior officer nde meago resign twice nde thirikari ne mwaka wa 2024 nde thirikari ne mwaka wa 2025 nde thirikari ne mwaka wa 2026 na 2027 August ngai embere irio nkathiria ta mweko ya deputy governor muthiene ngavana Mwangaza na rumirite watitikiria ungumania thirikari-ini yawe nora akagwata no kakethira gitiura ome tugwatire Meru utonga bwatu butikaiwe tutonga bwatu butikenyange tugwatire Meru na bwingi bigekeni na maronga indi bwo ukamba kauga kwibyo kakabanga kwia ndene thirikari county murekete bwaga ndi wachimani na nkagwata nkaumaria kire Alaji Mwendia muandiki wa kiama kia Mbasa Jamiro na ugite rwiro rwa ngavana Mwangaza rwa spindi ya 500 rwiro gutinoro waikia Mumiru na ukarukoraga bonde barabariku ora bakweja no tukongera spindi ya ground ora bakweja tuongere speed ya ground therefore ni tumiru ero teruru ne tumyanga 400 yanga 800 kilometers per hour anga 1000 kilometers per hour wetete kilomita ngiri wetete u kinyanda gere Malaysia gwire ne etete kilomita nkrukia 1000 per hour lakini yetete to self destruction yetete gikuone therefore no mwanka twambe tuchiorie ina atwetete na speed yeu where are we heading na speed yeu twetete nayo. It is not a question of the speed. It is a question ya destination. Na ndireu ni metho ntegera na matumbigirwa kirimpathu ijicianga bana na munini wawe tukiona mwerekera jura chitite kujukia kethira ni mwanki jojo jukora kugia ngwataniro kana ni rumuri rukongereka rukururwite na mbere kunenea nkuruki nkiripotera ntito cia weru Gaaru Ya Ciaca ria kwa rietwa ni Mutungi Kare